ral tlan hoin hmeichhe pakhat Mizo hmeichhe pakhatin ral tlan bar ma hoin min museta kut min thlak atia azuru lai lo sei ni awma ngaihdam adil le tasia hi inge thu chiang jokte ngai thlain en hole ta lokila chin lok yang ngeron sei lo she thiam takin zinga refugee hoina kut min thak kalo ti kha I kalo sei swala I kalo she swala chan chu ke pok kalo kaya kamu siwana welfare president te shed ka nei lawa uma kha ken ti mi kha khami kha I ka shed zin le ka shed common ni aba khi shed ka nei lawa kha kha I nizan nge tukin zing dar som pani le dar thumin kara khan an mani ho ne na I in englo zo kha kan ni ti kha kalo soi tu a I athan chu Myanmar refugee ho anga khan I kalo nga ya apoi poi khop me ya I min lo she thiam don nya ti kha ka soi tu ni se chuan I ka shat swal palwang ani an mani po president te mai vel te po hi engmo an khoi na ani mela midang nam dang zoken ya moi te po hi kut thlak na no ma mane azuru iwang ni arina ma ro chu ma thielo na ngor ma thim lo na ngor te po ni khelo me thea an shwai tu te hi an hmel hi ka shabik lova than tu I helama kaushana ka in mang man lova ka in mang tam lova chuanin thian ti ka nei lo wang hian tu tenge president ni a tu tenge I shwai tu ni te hi tu ma ka shelova chu wangin ni zana athim zinga te lo ni pok nen khan I kanin tham tanwai ta mai ni khati kha an tham ta noi chu mai pelama arui le ti ka she ta tong na tang ha nge amang ang ti po she ta ang zurui ti ami thing khati ne na kut loin thlak ani sual boy vel khani erinama zurui wang pakhat ni erinama zurui lo se te ngai ti boy nai ma kut thlak na vel te po ha churinam che lawa potuni se thu ching zo kan she lawa muna nom lawa chu ading edik lo ga chu kan soi ker lawa kalau soi tu ni se chuanin refugee ho kha anlo ni lo ani ome ti kha ka soi tu a refugee ho te chunga po khan ngaidam kalau dil po ke o min khongai takin min lo ngaidam don nya nang mani ho in kut min lo thaki mo ka tia chu wangin I kalau soi ta khanya